Kaya betada king panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Villa Villaraiz and family, Anthony Chase Goson, Salalila family, Jocelyn Sichon, Annabel Suplico and family, Ella Ramos and family, Boots Beles and family, Lydia Lacap and family, Soto and Pineda family, Let Castillo and family, Edelita Lopez and family, Mel Rivera and family, Marina Teodoro and family, the Catholic Women's League, Attorney Edelberto and Net Balingit and family. Para ka ring mag-birthday, Carl Matthew Musngi, Magdalena del Rosario, Nelia Samson, Norma Malyari, Socorro Garma, at para king ligtas ng pamaglakbedi, Cheryl Laksa. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dairit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Katrina Camille Gosun, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Loela Angeles, William Russell Malang, Antonio Miguel Quizon, Prima Kiwa, Cristina Miller, Rolly Rivera, Jeremy Sunga, Rene Laksa, Noemi Lusung, Grace Tin, Mary Antoinette Makasaet, Alvin Joseph and Ruth Gamboa, at Jason Balagtas and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dairit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Dairit, Carmen Franco, Brigida Vega, Nida Villanueva, Dixon Orense, Jules Medina, Bienvenido Santos, Roberto Medina, Allen Lee Gonzalez, at ding sablang kapatadamasakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya dari Ani Rason, Antonio and Josefina Guevara, Alfredo Jr. and Amelita Julian, Bert and Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma, Andrea David. At para king alanganggang kapainawan, daring kapatantang Mayango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Lionel, Oliva, Wilma, Honorato, Oscar, Daisy, Cecilia, Cesar, Dr. Kenneth Tristan, Corazon, Amando Sr., Estela, Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita, Lai, Mariano, Gregorio, Epifania, Cesar Jr., Villa Hermosa, Richard Jules, Rosette, Estrella, Monsignor Jose de la Cruz, Abel, Diosdado, Pelagia, Rodel, Crescencia, Gonzalo, Celia, Edgar, Domingo, Norberto, Laura, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, at ding sablang mete uli ng pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan ng keratang frontliners,
laban king COVID.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, makatipon tamo, king lagyo ng igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Mananasan ang Espiritu ng Ginoo, palambutan o ring palalo, dinan sigla, ding marimla, maliliking dalan, king matulid, ibalik nala. Iting Espiritu ng Ginoo, manatili asam parati, kaya kayungan. At keka antimurin. Ing Domingo ning Pentecoste, oy ni ing tatangalan tamong birthday, umpisa ning kayakatang Santa Iglesia. At oy ni mo naman ing kapupusan ning panahon ning pamanyubling mebye. This Easter celebration ends our Easter season. At pupusan niya iting panahon, king regalo ning Espiritu. Ing Espiritong mamale, kikimot, emu king mabilog abalayan, nune king pilubluban nimbalang talatuki kang Kristo. Batang maging karapat-dapat makisulo, kindulang ning Ginoo, kaniting Eucharistia, si Shantala rin nga gawa tang kasalanan. Lalong-lalo na ring pinandit, etamo meging matni, sensitibo, king presensya, king pangayatsu, ning Espiritu, king kekatang pangataw at karing kaparatamo. Natamo sumisi. Magkumpisal ko king Diyos sa mayopayan totoo. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, ama, nuwat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, panigapuko, kang nuwan amariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampon banal. At kaya kayo kapatad, ni panalangin niyo po king Diyos aginutamo. Ing Diyos sa mayopayan totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos sa miglalang king sabla, ipangisnawa me ke kami, at king ke kaming yato, ing espiritu mong babyebye, ban pasagiwa na kami, ibayo at itimawa. Palablaba na ke sana at dingke kaming komunidad, kingapi ning ke kang lugod at kalayan. Ipagkalob na ke kami, ing pibandyan ng tula, kabyasnan, kapayapan at tetagan. Tayra na ke sanang sumulong tuki karing bakas ning ke kang anak. I Yesu Kristong ginumi ang mabibi at magari kambemo, ating banal espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman kingalanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ring dapat daring apostol. Inyang miras ing aldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasalpan tayo, makatipon la king metong alugal. Kabudabod, mika alingongo, meni batan king banwa, abala mo biyong ning masikan na angin. Kitwane imbale, nung nula pa kaluklok. Kay bat ding bala mo da kaladilang api, ikit dong mikakalat, at ing balang katao, mika atinya kareti, king tulid na. Mikat man langan king banalay espiritu, migmula lang migsalita, karing miyayaliwang amano, agpang king pigkalub na karela, ning espiritu. Ating Hudyo ka rin Jerusalem kanita, debotos lang meni batan, karing miyayaliwang bansa ning yato. Inyang dimdam da iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakal ataw. Mengasdan langan, uling dimdam dong migsalita ring apostol, king amano ng siswan ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan, makananungin ni itamungon, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating meni batan Parthia, Media, at Elam. Atin mo namang meni batan Mesopotamia, Judea, at Cappadocia. Ating meni batan karin Ponto at Asia, Phrygia, at Pamphylia, Ehipto, at karing distrito ning Libya, malapit Sirene. Ding aliwa naman kaya katamo, meni batan la Roma, Hudyo ampon paganong mga converti, king Judaismo. Ding aliwa pa, meni batan la Creta at Arabia. Makanyan man itamungan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara, ing makapagmulalang bagi, depatana ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pagkibata po king dalit, abayan tala ring koro, Ginoo itubot me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato.
Purian me ing Gino o kaladwa ko. O Gino akakong Diyos, ing degulan mo emunano. O Gino dingke kang lelangan ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato karingke kang lelangan. Nung patluran mo ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik laking alikabok ay batanda. Dapot kabud dinan mo lang pangisnawa, kumabsila at ingyato pagkaluban meng bayong biye. Ing ligaya ning Gino, manatili sa kapilanman, mipaligaya na sa king sabla ng lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, mikabietula keya, uling king Gino, tutula ko. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karingtao, Corinto. Alang makasabi, i Jesus ginuya, subali mo nung patnubayane ning banal ay espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual. Dapot ibatlangan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo. Dapot metong yamu ing ginong susuywan. Ating miyayaliwang kagiwan. Dapot ing Diyos ya naman ing babye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan king atsuya keya ing espiritu para king ikakayap ding sabla. Uling ikristo may ngari yang katawan ating dakal adake. Makanyan man metong yamong katawan bistaman dakalang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman itamungan Hudyo at Grego, alipan o timawa, may binyagtamo king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamungan, minum tamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakatapong iniban, ibiging sekwensya. May kakeni o banal ay espiritu, king kakong kaladwa, iba't banwang sala, ipagkalub keya. Me kakeni igparing maluka, talapamye grasyo, karingke kang kaladwa, sala kang makayamaw. Lubos mamatula, bisitang makasaya, dimlang makapasno, busal ning ugtong aldo. Papawi king pagal, makabawas padi, manatiling tula, king mapait ming luwa. Sala ning kabanalan, puso mi katmuan, iking mitmong katapatan pilubluban, kekang pamatulan. Nung alake kang diwa,
tawan tiyawaring ala, naalabanan na numang dewakan. Dungis ke kasanang wasan, malangi ke kang diligan. Maging lunas ka sanang sugat mi pakayapan. Palambutan ding palalo, di ng sigla ding marimla, malilit king dalan, king matulid, ibalik mula. Pitong kalam parating mong ipagkalob, ibiyeke kaming tapat alob. King masampat a kaugalyan, babye mo'y kabiasnan, kaya kaming kaligtasan, tulang alang kapupusan, yanasa, aleluya. Talakad tapuban parangalan, ing mayap a balita. Hitamongan po, meka nini o banal na espiritu, katman mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapi ning kekang lugod. Ingginuman tabay ke kayungan. At keka ang timurin, Pamipasyag king maya pabalita agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi naningal daw muring ita, mitipon laring alagad, pakasabat laring pasbol king lugal, anong nula makatipon, uli naning takot da karing Hudyo. Di natangya Jesus at tinalakadya busal da, ing kapayapan manatili ke kayo nga nakarela. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat na at katalandiki nga na. Mesayala ring alagad panakit da king Ginoo. Pasibay ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili ke kayo. Nung makanano na akong tinubod ning igpa, makanyan da kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan ye ing Espiritu Santo, nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la, ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapabak po, kaya kayungan. King tatawling pamikatagon, Happy Easter! Tatawling aldo ning kekatang ning panahon ning pamanyubling mebye. Yapin ning kapag masusyan king Pentecoste. 50 days after the resurrection. 50. Nya ing kule tamong ngeni maluto. Loyan nyo naman. Espesyal ya. Ing kaya katang misa. Atin po ka rin sisimba. Makamaluto la. Ding haliway laman makasulod maluto. Maluto no man mata. Ding ka na akong sakristan. Pe lalong kortina da. Kimbale sinulod da.
ampong tapete kin la mesa. Espesyal ya iting kaya katang panahon, uling ing selebrasyon, uling pamangilalaya king pangayatsu ning katlong persona na ning Santissima Trinidad king kaya katang Santa Iglesia. Potampi sa sabyang espiritu, miyayaliwang imahin ing dulog king isip tamo at inang kalapati, at inang api, at inang hangin, kalupanin dindam tamo kareng kaya katang pamamasa, at miyayaliwa pang images, kasi pinuling spirit ya, alayang forma la forma, kalupanan ning ginutang Heso Kristo, ing Diyosig pa, ing espiritu, alayang forma la forma. Kabang migugunam ko, o ba't bisang milako king isip ko, ing spark plug king makina. Nung pong makaintindi kayo kay makina, balo ye kay importante yung spark plug, lalo na kareng makinang gasolina. Reta ka nung diesel ngayon ala nung spark plug. Pero king makinang gasolina, as neng ka-importante yung spark plug, uling gumana yung makina nung alaya kaniti. Hanggang katmuya gasolina, hanggang bayo ya baterya, nung alayang spark plug, gumana yung makina. Makanyang kaya nga kakiting obra ng Banal Espiritu, King Santa Iglesia, lalo-lalo na kinyang panahon ng mumunang Pentecoste. Dindam tayo nung makananamilyari iti keng mumunang pamamasa, keng sulat ng San Lucas, King Acts of the Apostles, King Gospel nga na ning Ebanghelyo, at pengis na wana nala, at sinabi na karela, tanggapan niya ing Espiritu Santo. Ing Pentecoste, yengak ausan tamong umpisa na ning Santa Iglesia, the birthday of the church, and it ends the season of Easter. At paganakanin ning kapiesta na iti, ing pangayatsuning Banal Espiritu, magumpisa kanita, ang ganang yeni, kimbiening kaya katamong balayan. Balayang talatuki kang Kristo. Kanyapin, o yaning mo munang pasalamatan tamo. Uling tinipahing Banal Espiritu kareng kayang apostol, wari makakulong la, tatakot la, labisang lumual, uling hantingan dala naman. Pero inyang tipahing Banal Espiritu at tanggapan ding Banal Espiritu, mehingari lamong midinan spark plug. Linwal la, menaral la, may kapagsalita lagi nga manong edaman mo sa diyang balo. And because of that, may gitlang 3,000, kita muring aldong ay ita, ding may konverti king Jerusalem. At oy tanay meging umpisa na ning the missionary dimension of the church. Uling misin dyan la. Madalas, potampi sa sabyang espiritu, ing isipan tamo, ing obra na ning Banal Espiritu, keng mabilog abalayan. Gusto ita, kikimutya, mamaleya, gagaloya ing espiritu, ke katamo anting pisamban. Pero neng kahit kano, kakalingwan tamo, ing metong na pang paganakaning kapiesta na iti, yapin ing espiritu, mamale, kikimut, gagaloya naman, king balang metong kareng talatuki ng Kristo. King biye na ning balang metong kaya katamo. At nga na ning metong a theologian, o iting madalas tanging akakalingwan. Naita mo, pamali na nakatamo ng Espiritu, na magobray Banal Espiritu kaya katamo. Pota pong mamipi kayo, ay isip nyo kaya ba yung Espiritu Santo? Potang magluto ka, mangili ka sibuyas, sampung mangili kang babi, isipan mo kaya ba may Espiritu Santong magobra? Dakalali. Napon, inyang Biyernes, ating di natanging seminaryo, manton lang magmisang mete, keng meto nga resettlement. Ing misa napon niya 2:00. Pag makanyang oras, reng paris priest, siyempre magsadya na la para kare misa danggap panapon, kin Sabado. Nyahida niya panahonan. O ningoy ting oras ng libing. Mantun lang pari kanyan seminaryo.
Pilanong, metunong kanong oras sampung kapit na, inyan datangan ko la, manayang pari, alan daratang. O nga ako naman, ulin turo ko, tinipa ko. Ako nga, tiyemponda. Among, pwede ko pong magmisa, ngara. Nano yung pong oras? 2:00 siya, ngara. Sinabi na pang 2:00, isip ko ng disangan. Ko po pwede, nga ako ng tambing. Ko nilinawin kalendaryo ko. Isipin kaya pa yung lisangan, mitas ko presyon nga ako. Pota, kayari keng pigmisan tayo, ako naman yung pagmisandang mete, keng bali. Ko po pwede nga ako. O, tinuro na ako. Adwa akong oras tuturo ka rin seminarista. O, nang kaban tuturo ko, at kumami na loob. Makukonsensya ako. O pa ka na nung diya pagmisan rugoy mete, makanunos naman, milibing yang ngalang misa, nga ako king isip ko, kaban tuturo ko. Ngayon yung mayari kong turo nga ako makanyan. Nung at tsula pa, tangwanan ko nala. Buri na sabihan, at lunong oras manaya kanta. May git. Kabalik ko king labi na ni seminaryo. At tsula parugo, manaya lapang pari. Lala pa ka nung apatango. O sige po nga ako na po magmisa. Andiyan masakit kulub. Pigmisa kayo na po. Mikataon, malulam na po, malulam. Makahing mapali. Pigmisa ke, niyang pabalik ko seminaryo. Happy gunam-gunam ko. Kasi ka na yata king ginuing mete ngayon nga ako. O ba't king karakala pari nga tiyemponda, yung pambeka maganak ang pari seminaryo, nga tiyemponda? At impigaga na kang kung malulam mapali nga ako, man mapali. Manawa. Talagang yung espiritu nga ako, potang managobraya. Potang manigobraya, mga pamulala na kamo. Na ako man sadyang makukonsensya, potang payali ko kareg misa, o ba't makukonsensya ako kentingyak ko ngayon eh? Uwa manigobrahin ba ng espiritu kareg mga ragulabage, kimbiena ni Santa Iglesia. Pero manigobraya naman kareg ordinaryong kapalyarian kimbieta mo. Potang may kagawa kang matsura, makukonsensya ka. Manigobrahin ba ng espiritu. Potang migkamalikat, bisa na kang manyad kapanupayan, manyad sorry keng apa na sakit mo. Manigobrahin ba ng espiritu. Potang kabod mo na mo ay isipan mga di. Manigobrahin ba ng espiritu. Potang kabisang makyabe keng marites daring kekang kayabe pisamban. Manigobrahin ba ng espiritu. Potang payali ka keng matsura. Potang tatango ka keng mayap. Kayong mga lati at mga ragulabage, manigobrahin ba ng espiritu? Mabiyaya yung espiritu, kimbieta mo, king balang metong kaya katamo. Mupin madalas, taya papansin. O yan yung masanting ng paganaka kaya katamo, ning kapiesta na ite. Kalupa na ning spark plug, kayong makinang sakin, kikimut at mamaleya naman ng Espiritu Santo, lalo na karing peko ordinaryong kapalyarian kimbieta mo. Mupin, kailangan tang pansinan ita. Ing espiritu, yang kailangang spark plug, daring biye, ding mibara kapayapan, ding tinirik kasuyuan, ding kinatok panyulong, at magkulong namu king takot at kabiguan. O ini, ing espiritu, ing regalong pe padala ning ginong pe paitas banwa kaya katamo. Yang regalo na kaya katamo, ban king saup ning kayang espiritu, muli tamon mo naman king tuknanga ning igpa. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Diyos amay payang tutu, di na lang king banwat yato. At ng Yesu-Kristo ng anak ng bugtong ginuta mo, pengagli king upayaning banal na espiritu, pibait kang Santa Mariang Birhen, binasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dosin ubiyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wala ng Diyos, igpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyayang pon mega mate.
Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakling santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubli ng miyering mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo, ban king Aldoy ti payo ing Espiritu para king meto nga bayong Pentecoste, king Santa Iglesia at king Yato. Na tamong manalangin, itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Itugtugme ke kami ingke kang Espiritu o Ginoo. King Yato at king Iglesia ning ke kaming panahon, amagdulap kapanayan, at meto nga pamibye-bye, king pain tungol. Panalangin mi ke ka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Karing bansaling dano pat gera, amagdulap tula at saya, manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Kaya kami ngang makatipon keti king lagyuning Ginoo, anting katawa ng Kristo, para king bieno ning Yato, ipanalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Karing hanggang taong magdulap, metong abutil ning katutuan, busal ning lulam at kabutgutan, ipanalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Kaya kami ngang atyu keting makiramdam king kamano, ban pabustaneng sunlag ing sulo ng Kristo, king kabing yana ning Yato, ipanalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Karing pamuntok ning Santa Iglesia at ning Yato, ating tungkol, mantabe karing tao, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Kaya kaming mapakumbabamong balayan, ayalang apag maragul, gawan mo king katawa ng Kristo, amisan metong king Yato, ipanalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Karing taong daralan kasakitan, ban maging katawa ng Kristo, ang gaking kapupusan ng Yato, ipanalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Kaya kami ngang makatipon king panalangin, ban makapabal king bayong pamaglalang, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan daring pamisa, iulino sana king kayaryan ng maligaya ring mayango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami ing kekang Espiritu o Ginoo. Ngeni po adawan taming sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, pabustan mong pisan meto nga na kami ning kekang Espiritu bilang ing katawan ning kekang anak. At ibili me karing labi mi at puso, ingamano ning kapuryan at kapasalamatan keka. At Diyos mi manggaman kingalanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan tutu. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at karigayan ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplada at ng mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tayrana kaya sana, king sablang katutuan ning pengako mong espiritu, bani bulalag na kaya kami ing kabilugan ng kabaldugan niting sakripisyo. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayungan, At keka antimunin, yat nayo rin puso yo. makayat nalo king ginu, Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati o igpa. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Kingaldo iti, tinubod ming banal as espiritu, karing pinili mong maging kekang anak, kapamilatan ning pamakirakera king bie ning bugtong mong anak. Inya delame king kayang kaganapan, ing misteryo ning kekaming kaligtasan. Kingaldo iti pagmasusyan miya ing dakila ng mula, ning kekang banala iglesia, inyang ing Espiritu Santo pepabalo ne karing sablang balayan, ing bukod mong tune Diyos, at lelangane ibat karing dakaldang salita ring tao, ing metong asiwala, ban mipasyag king metong akasalpantayanan. Ing tula ning pamanyubling mebye babayune ing meto yato, kabang kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layan makyabe kingalantok ng dampamamye kapuryan keka, ngaming kakanta. Tune kapin banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusan lob kin pamaylas at kamatayan kinwanay tinape, pepasalamat yakeka, irasone at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiye ing kanakong katawan, amidahon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinumaning kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyaning kalis karing kay ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya. Indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kekayot para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi o igpa ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming ipagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ni Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto, yato, ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, inke kaming Papa, Laurentino, inke kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Pakiramdaman mula naman ding panalangin daring ke kang anak kay inaos mong marap ke kang ini kaniting Eucharistia. Ding kapatad ming matudtod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos. Isan Jose, ing banal ng esposo. Ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburian. Keka banim panahon. Pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, igpang mayupayan tutu kagom ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Nganaping San Pablo, nung yaman ni Gobra, king pilubluban tamo yung Espiritu, eta makalapit king Diyos, king panalangin, at etaya ayaw sigpa. Nya lumapit ta kaya, anting anak na, king panalangin tiro ng ginutang Yesu Kristo, kaya katamo.
ating pamamatawad ni Haring mikasala ke kami emo ke ipay saul king tukso nune ikabus king marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kaso, paning kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alanang. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, tabe parati kaya kayongan. At keka antimorin. King mitmong espiritu, idake tayo king balang metong ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kongan po. Kapayapan po kaya kongan. This body and blood of Christ, for salvation of those who are saved. Nyo ing ginutang pepaitas banwa, ing ginua peparala, king kayang espiritu kaya katam. Mapalad tam, itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Gino, kumatampang tangkap keka. Dapat ikas miyang amano mo, kumayap na ako. Tawa na dayang Kristo, idala na katangan sana, kimbye alananga. Amen.
tama pong second collection for the month of May ngeni, adwala po rin beneficiary na nagkakatang second collection in World Communication Sunday. Ang po yung St. Peter the Apostles in World Communication Sunday in Montaya po keng Archdiocese ang po keng CBCP. In St. Peter the Apostle, obviously, pontifical ya po. O ini po yung report tamo niyang April, second collection, keng 730, at yung tamo pong 4,754 ay collect. All in all po, 19,350 la po rin kolekta tamo. May remit langan king alay kapwa na ning sakop. O ito po yung resibo. O ini po yung financial report namo for the month of April. Then pong kakatang Lino Bapera, 390,302. Expenses, 251,578.27. At yun pong mitaga na 138,723.73. And 50% of that, iyapin po yung share na ning Paris King income, 69,361.87. Rempong expenses na retang usual ng babayaran king Chancery, 9,500, RQS, 500 further studies, at in pa pong mitaga na 59,361.87. Din pera for the month of April, miragdagan la, maging lang 421,762.89. Para po king makuya the announcement, our May devotion to our Blessed Virgin Mary, the Flores de Maria, continues until May 31. However, the highlight of this festivity is on Friday, May 24, with the Flores de Maria procession, Santa Cruzan, immediately after the 5 o'clock afternoon Mass. Come and join us in your Filipiniana attire. Thank you po. Manalangin tam. O Diyos, sa igpami, sibol ning sablang lugod at tula, ing Espiritu Santo, biglat no ring pusumi ban atalastas da, ing amano ning ketang anak. Ibyene sana kaya kamingeni ing tetagan miyatad king maya pabalita karing kalulu, at mitimawa, ing metong at metong king sablang kayalan katuliran, kesya sa napuso, ban miyabe-yabe, makapagsaya kami king kekang kapatawaran, tula at kapayapan. At king wakas, matula mo kesa ng salubungan king kekang karinan, ban makisan metong keka, igpa, anak at Espiritu Santo, metong muking pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Wa manigobraya ing Espiritu, king mabilog abalayan in Santa Iglesia. Pero paga nakanamurin iting kapag masusyan kaya katamo, manigobraya, king pilubluba ning balang tao, king balang Kristiyano. Nandinabak nung yagina na yung kekong spark plug, alako keti kimbisamban. Makanyan ka ordinaryo, ing pangimut na king bieta mo. Pansinan tamo, maging sensitibo, king kayang pangayatsu, king aldo-aldo. Ing ginuman tabi kaya kayungan. At keka antimurin. Ito ko yung buntok yung para king bendisyon. Ing Pentecoste, ene bandi ning milabas, at syunge ni keti kaya beta mo. King kondisyon, aapawita mo ing beyatan talob lumapit king Espiritu ning Diyos. At dapat ketang balo tamot akakit matulid, makatuliran at tapat. Bustan niyong itimawa na kayo ning Espiritu, alang-alang king Diyos at king tao. Lupigan yu ing kekong takot, kapamilatan ning bendisyon ning lubos mayupayang Diyos, ing igpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Umiyan ako king kapayapan, kambening lugod ning Espiritong mamale kaya kayo. Salamat, King Diyos. Magrasyang Domingo kaya ko man.
Gracias ang Domingo among